Maniona tuhita salukna paparan yo putta totomboy marhahi pasok kita ima dinau takas nak kening taudurhon anak do parumeta agia mata tong sisa datang yak kita tua mata nomor tua di bata anggiat gawe ribe na berbahagia tu hari nama gitu ribe na marhagabio situ buhon anak situ bobor sideng ketutubu si ulipay soran na takas tuyat tong zalau takas may nagawirongan jadi sok nido nang dia muna haha ang gidoli nami disot jong dohami imasian haha doli haha ang gidoli muna iman nasisa dalas di roa hita di perbugason di yanak koto alani itu hamuna ang gidoli nami tu songon dia benon nabui songon tanda nilas di roha nami di bagas tiko si batu bon nami ima tu anak nang parongan so tu ngarong dia kapanari taong di hamuna saluhna bona dia suton nami alani iya mang dia di roha nami asa wedarang jo di hamen non musik naringgan-dinggani alani di na tua-tua siatur mula-mula siatur mula toppa mula di rumah isu mula di rumah korga asa tuwa nak nabisu boru dapat tas maroha Nuaing bedamang magodang mudah-mudahan las badomu ma tu godang sompa. Gabi mak nomor mewiwuru alani asanggia merhite di memenam yang kenal di nadenggan di zalo yang nakor na yutari na magilu tay mawang godang sampur mawela si somma mga diat tamyang nolate tiyo binay tu pamuhatan nung sikop kami manjalo dia ka tortor nami nuayang benang magota si tiyo las peromu ma tuha sa raja ni udah kita gondang mula gondang salah dapat kontak sopan nung saat kami di Bogunya laman nama rapang nomor 2 lo di Bogunya laman ni ulah nami pada mami amang di kami godang lihat las di somma upas saat kami balgani rohanami nama jalo pasu-pasu padu asrobion na tulang nabi itu dengan mahal damang
asam giat tutuluan on dilewo di hami gabi na niula sinu rapinahan ia tululok kami nafkok dapotan ababagan na lomak tutaruok kami turun asal giat dapotan ababagan na lomak tu ada ait na tiyo raja nami tok kamanggo tukto isupak kami tuah mulu baga sa tikyon holi peda kupak kami tungi de peda tolak gogo nami songo palasor hamu jari sadadot raja nami alani pangilon nami martang yang namang ulu hamu tu ada namang iut asang giat jupang di hami akka panggabiat pahorasan dohot akka pasalongan na loma raja nami didok na dua-dua asa bagot manamar halto nani duluk asa bagot nomor halto manyaga tadi rubian asa horas maraja ni hula-hula na manjalong ang giat tu ganda na di hami akka geleng mo na mga leon upasan kami sinak terwan nami jalan tengah nami benda membahas atas itu. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini di hari berbahagia ini. Yang kami hormati keluarga besar kedua belah mempelai, yang kami banggakan rekan kerja kami Pak Ripson Simamora beserta istri, selamat berbahagia. Kami keluarga besar Rutan kelas 2B Sidikalang turut bersukacita di hari yang berbahagia ini. Pesan kami kepada Pak Ripson bukan anak lajang lagi, ya. Pak Ripson sudah punya istri dan sudah menjadi seorang suami. Jadilah seorang suami yang bertanggung jawab. Apa yang Pak Ripson beserta istri ucapkan janji setia di gereja, itu bukan semata-mata janji kepada manusia. Apapun nanti Pak Ripson beserta istri di dalam pergumulan kalian, di dalam membangun rumah tangga, tetaplah semuanya itu serahkan kepada Tuhan. Jadi kepada Pak Ripson kami turut berbahagia. Selamat menempuhi hidup baru. Tuhan memberkati. Horas Ripson Manahor Banjar Simamora. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga yang baru dan menjadi keluarga yang patut dan layak ditiru untuk generasi-generasi berikutnya. Demikian dari Leting kami sampaikan. Bergabung kepada kali ini di Dharma Wanita Rutan Sidikalang. Terima kasih. Apa masih siapkan lah tu tamu tak? Okey.
Muka rumah tangga naik baru hamu tu hari namanya huton. Anggiat matung keluarga muna, keluarga na berbahagia, keluarga na sejahtera, keluarga na gawe tu hari namanya huton. Anggiat matung tayang nami timur hamu tua laklak tua sikoru tua nanak tua boru betul-betul. saurung matua amak dorere amak anak do nang berek Roma hami saunari ima dinala pasahaton sila sendroha nami alai holanon sidohonon nami tungsu sadia be nawai tarpasatami dalam nami martani yang tuwatta dewata las marohani wedam las marohani pamatangmu imajo nawai tarpasatami Horason yang akan namion berhiti-hiti tengyang kami saluhutlah hula-hulana mulai setor satu gencang satu toru baik tawang mahutang mulai-mulai asabago do namar harto dolo do yang ko namar ruwian horas matok kabya kabar geleng muna dia kana manjalo dida betu hatta madi hamuna sikat ni namang alian sinko di mati Kemudian kita yang ngambil bahasa kami
Sungdaran nami maramen may tugoro tugere nami. Baik jawang ma hata situ dioi. Siap-siap yang mau hula-hula nami, hula-hula niat tangan. Warga kusum guna siang. Sedang go. Yang kena marolong ni roh kami. Alani, beda mang masuk godang panawang. Sesiguro. Guna nyari nami marga sinakulang seterbuktian. Hula-hula nami na bosa siang takapelok. Harus bisa main. Hula sudurna. Ramura, maka katulang.
kurian Tuhane alani di bagas itu rohami hula-hula muna marga o pusungo nasian sitanggor maban hulong di rohanami las dibuan akka inata imanaking ima boras pir boras sibir todi asa ron nai masongo di na tua asa pir mapoki bahul mapasalonga pir matodi muna nasal bola ni hasulan lucu manang paksamutan maju tu katili di bagas tikon dohon nai ma tu ima helanami yang aku muna gabi helanami buru nami na gabi parumai muna asa bintang mana rulis obung nasungoro anak periris tiannya sida buru pejum torok asa sahab masulo tiga gun batu labuan asa sahab mahita mangulu lilin saya sahab mahita tuga pinajala tu horas na lagu maula ti gorang do di basa rohanami tu hamuna ima dina roham mo po perbuipir tu hami akka pergelle mo muna agia matuari na mangiton asa pir harado pining tongi harado tobu pir matok tot dinami pergelle mo muna tuari na mangiton lucu nang dalan percabota tiami aton dohoro na ima maniko widia tanami asa bago do namar hanto dolo doko namar rowian ora samu na hula nami nama bopir sibiri todi kita pe itu hatta mari hamuna pasu-pasuna sikak ni nama ngaliam mati tu jadi sonarya ka tulang gabi mamboro gilas lirohanami pergelle mo muna dison bupatu pahami mong ninamora angke tu takas ramamere kita dipangeoli parwen nami alani asa pakai hamuro dengan upasatannya pertikeno sonari tu hamuna akatulang mau lihat asa di bagas tikon buru nai matu ni godong nami baik hauma godang mula las pada hauma tu godang soka Tegro organa markasi mamora di son. olah tulang Pirma pokki baul persalongan. Saya pirma tuh dini berek kodo nadua. Jala dulu mang pangomong. madu katulang Naboy sa tami hatani perguna pirma late. Mabuto di godang mahami nasa hasugudo perburu di bagas tikon baik kamu mah godang sopa las pada hauma godang mula las pada hauma tu godang sopa lomar meme kayak anak kumura takas dohoron nami joloroma jo hami tulang pasahaton so bali nami tu hamuna ale takas dohoron nami tulang kan ngabatudu sinaro kami alai sianias di rohanami neng marsol batu hamuna soon hatari dia tu na madok dan sudah turun nakso jadi sakop bagia dan sudah ulah honok tu hula nasi batu baun naso sadia alani asalas marohani badan muna katulang natulang las nang rohani jodi muna joloroma hami lau manoba noba hamuna mau lihat gabi amang permang namara pertanias nama lo adola soro ula nami mata botok kanda sajumulo hami roma sopa tujulo di ula nami alani i bedamang mazo musik na di hami dia isi bulbulo di ma bedamang
kana tulang nabuy hupasat kami songo bagi nami pagkasulurhonon nami dang namangulot tuy sayang nahuli alay tukarong huli di bagasan ni asa totong buat ditanyang muna gangulu tuari na mangiuro dia kaulaun haruan na mararuan buy patupon namin na balga jalan jagar seri tuamuna sa luhut na akka hula-hula namin so na dua-dua mandok dinaudik naso panasiya taon gudang naso si pusion alay dotong kakas donon nami buat kamu dotong ditanyang muna tuari na mangiuro ihabyak kabargaling mula asa gabi na diulang namin di balian sinurat kapapalan namin di uta atong donon namin sangon na niro ina dua bagot na marhalto niya gata diroyan oras atong kamu hula-hula namin na majaro ditabay duhat na madihami pargaling muna sikat ni na mga liyan bukodi mami at tadulang Puro namin di bagas tikyon. Berarti pengiru kami ma tujuh lima. Hela namin do puro namin. Sungsungin na puro namin. ido baju mo sa ating inang Tito Pak Zodo mo sa ating ido Di bagas tikyon neng marmeme. Hela namin ma kami do puro namin di bagas tikyon kan kami ma kodang na hobar tusin. siap-siap sudah nak berulami
meme nami ima hula-hula muli domestik yon asa duhonai masuk muli media tua asa si titik masih gompa hudung balas naloma fatik susah dipe ima meme nami hula-hula muna tuha muna masa berani azuro saya oke pasuk jadi masih perlu naik matur turnamen di bagian sektor dohon naik masuk tua tinahu aitio pinado matuhat panuhatan pain hamuma godang sitiu tiulas pada ulama matuhat sahatan talang tusong nikah hatang arong dobe tusong ngabuha perjulu tamu latih matu Tuhan di siala dengan di basana do bu kita paju politik yo ima di siala pangala papasu-pasu anak do boru ni huriat tai ima negabi boru muna nagay parumain namin na nagay bihela muna alani ima nang tulang son di batu pahami di si pangano so pagugga ni partap dongotta ya baru terus dongonop itu lang tupani si pangano na boy terpatu pahami tu jolo muna las marohani badam muna uli mangkau tok dang nahuli tatu pahami baru pekka muna alai mulu tu anuk pe holi di pakai hami setiap bermandani holi asa dong patu bahut nai musuh jagar senon marado pekka muna hula-hula nami jope rencana nami sudah betul marohonon nami ito ang pahulot tano niyo dihulit sa leya bahoras na muna hula-hula namin pusugo naman jalo sosong ni mahay pergiling muna si mamura na mga leya buti para dyan namin okay dalak kamu dalak kamu Nanti mali tu hatta, nanti mangde kita seru, nadi bagas tikir, ima nama kelasun kita pesta pemasu-masuan anak dong buru sentuhan di huri merhiti na poson itu hatta di hamu raja yang buru nami lumoy mandi hela nami nang buru nami di bagas tikir di bon kami dekke simodi burur dekke tio dekke sahat anggiap metong pinintan ni ulot tadi bagas tikir semarur tuduruan semarur tuduru mahamu raja yang buru nami asa itu paket tuh tadi pertama masih nakap ni rohamu saya tioma perdida foto zulan neron saya sahat ma penggabian perhorasan ditumpak amat tadi bata nomor 2 di kita nomor hula buru di bagas tikon asal nama songon hidup na tua si titik masih gopa hudung belas ni rumah songon ipe dek kesimudulur dek sahat saya tu hatta ma manggohi pasu-pasu nasi dong putih mahami raja ni amang buru madu tutulang jarang majarang tiup Soalnya mah di bere nami na dulu nai, kami tulangmu marga jago orang desa. Siapa nang berbikas nang di dalam kamu pasu-pasu saktawan huriat tay. Jadi siapa ni kalau haing pasanton deket tiu, marang deket sini dulu. Saya ingat matu tu 7 lanon. Saya tiu mah aik tawam muna. Dari saudur mamu teruan malului akan habar di rumah tangga muna berera masih waktu si titi masih gopa golang-golang parah na tuk sawani pina boy bahasa tami tuk golang ma pinasuna madu tulangmu mabuat di kesahat deke namok deke semudurudu tangyang nami mo tamat na nomor 2 di bata asa sahat dibereku diberuku panggabian sahat perhorasan mudurudu kamu tutik karena mangihut dulu tukaruan balu tu sono pendang deke na butar pasahat tami deke sitiu-tiu madhamuna asa tutiu na pagkilala muna tutik karena mangihutol las marha di badamu las manaoron ito di muna at tondo na nai masondok na tuya-tuya asa bago do na marhalto na niagatan dirobian horas sa munya nakon namin naman jalo tuhipas na hanya katulang mana mga liya puti mana kabarero dia mo sa luhut na madu tutulang galang makan apa yang saya tanya juga jadi buah masih pelbe pasatik
nama kali nami. Dai memang kade. Bedang majo. Isok kamu baboda. Asal dari kamu. Kamu udah mangkorea sebenarnya. Mau bertiket dia mau nak kali nami. Dua kali nama kau dah. Oh masuk besok. Dapat aku mau. Hei, Tidak mudah nami. Kamu berlihat. Abang saja. Kawan kalian. SD 030285 Sinigalang rapat jogjok mahi dari soal Bapak Ibu asa tabayan acara tu doata Ibu Leni Bisunggu olu ini aduh kita sadarion lasmi roha Ima nama jalo pamas masuon siap bagas mijoroi Ibu Leni Bisunggu bahwa adik kami Simamora kami dison keluarga besar SD 030285 Sidikalang Pabuahon naturut rohani bersuka cita di Ulau Muna Sadarion
Seogianya Ibu Kepala Sekolah Ibu Len Bapak Dr. Ulanon alai kandungan di foto Ibu ahana sedang dialami Ibu Kepala Sekolah. Jadi sangat salam selamat bahagia nanti Ibu doa adik kami. Semoga Matutu menjadi keluarga yang Asal tu berbahagia. sonon. Ala ni sarang bikinak kan ni. Unang oleh tayo baru ngutungut. Ibatakas. Naku bikinak kay ngayrok ko ni Horai. O materi ba tayo taparao? Tapar puro rao sa aroy. O materi ni. Maksud tu nang kalau tu pesanari korhame sa baro. Las maro hatta. Irma suktu. Ada di dinak kay ngama. Para di digolungi Las Maroham Gang Nagabe. Tu. Opo berjuangan. Pesongonon haroron nami. Alai di bawah Ibu mah kesibukan dan mungkin roh studisian sekolah tinggal sekolah. Jadi tung songonon nami Las Marohani Ibu selamat berbahagia ma. Pasira made 20 nomor atau musir di. Kemarin dia kami 2 hari. Aulu jangan dipamani mobil. Kan? Ya kan pamani. Iya. Oh, Saulina lo iman cuy. Karena jalan Jadi seperti mana deh? Gimana? Saulina. RP aktivitas rumah tangga sehat menyiapkan Lunga? dua neson Asahan? ajar pensiun kami baru menjadi mengajar. Ya, ini doa kami. Terima kasih. Ini dan Ini sudah makoran di silas mak silas mak. semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Itu silas mak. Betul itu. Baru ada di sini kita kali asal kamu. Tu bari bernami bajo. Tu pustobo. Aku tobo. Bajo. Aku tobo. Jadi tu orang tu tobo. Apa sih? Aku tobo.
semua. Oh itu. Baru ada tu semen kita kali asal kamu. Tu bari bernami Bajo. Tu Kustobo. Aku Tobo. Bajo. Aku Tobo. Jadi tu orang tu Tobo. Nama dia. Aku Tobo.
mulai marinde rohani. Marinde rohani terjulung mazulum. Nyom majabbar di pasahatan nami nasi muara nama jauhi kami nasi muara. Ini nasi dah. Nani so. Masa zul terjulung kami marinde pasahatan kami di buju-buju Tuhan tan. Rohani zul nomor sakat dalana. Udah kami rohani zul nomor sakat dalana. Adik pun. Tuhan Jehovah Ropaten. Nomba jabar na Sejauh ini dari mulu disakapi roham. Alai Tuhan teinuai ina di asobodan ni yang kota. Saya enggak masih utia pang si dijual on mobil para main mon. Si buat dua si besar dia punya. Wah, ada udah nafas sebelum. Saya tahu dilehon tuan tai. Bolo ada udah jabar. Sita ni rohamuna. Jom kabinatong. Ngapungo. Jabar ni nafas sebelum masih sitandor. Gawe di hati dunia anak kecil di bawah itu tahun-tahun lain kok. Langsung menyimak nanti Jabar ni nafas sebelum masih sitandor. Oh, stadion. tahu Macam pas wamu. Itu maju pas masuk di kata apa ini. Dia mah tu akak hari nang ro. Sahata dulu. Unang melihat, ay lawu di do tok kemas ro. Tina lawu itu. Buat aku masih. Do. Kamu na telepon buat alam yang dua dong. Banyak rela Sony ro makalas son. Pamas masuk ini. Yang dia mah saya tahu pasang di pakai jomuna pas pakai gambar guna pasang tu. Tu Sony pinang, nabu ikan katu pamlihat tak. Dan alai gorong na alai dia jauh. Alai. Double di kami yang lihat tay. Bida narobong sa Sidanggor na Sony no nakaburu sa luhuk na ng Sonya na warang-waranggi. Pinahurang lubi di akapan cabaran. Asa doon nami Kalau kami sunod na tuwa no. Olo kami sa pumunta ka kita mula. Olo mula ang mula sa pagwarangin. Anak krisis motor dengan nasi dan Jadi solo na ngay. Ada seminggu pada masa Tuhan tadi Tuhan ini sebuah bukan terengan tadi so masih jangan memahami dan jangan mengangkat otak.
maraku. Jom Jakarta. Abang. Nasi secara baru kita. Di hamu baru nami, iboto nami. Asa buat tamu jo. Sang nami pohon bontri. Asi maruhan batak kong kita marumuta. Gadi may bontri. Manipin may rong naulia kano da paridamang. Pas maho pas hanyang in. So ini mana ho kaptu amang. Mala tama amang. Ba so di mara. Satama. Jadi mala tama. Iro tu ada nak. Hamu ma pagitubu. Hami ma ya banudu. Songoli dora nambi utatta. Jadi la songli ma di hamuna ang ginami. Nunga di pasahat tamu na tuhor tay. Bulan na Juli do magkaris borol na berarti arang tuhor na kani do nay. Hapayan ko di masa sonari gunang madokon kasi gani sontol ma. Berarti nang bertuhor. Sinamak ni barutay. Siyan na sinalawi nila koma itu hami. Ang kaya matutu. Tugacang na umur mo kita karena mangihu. Ipasipasa muna. Mulai sa neryon, nung takasi na si Sadaboro. Hamo mapang itubo, hamo mapandudun. Ba, horas mahamo ng kinuli namin, ipas manak kami hahamo na bauti masyado na. Jadi itu, benar. Irok na tua-tua. Hok panin na zawi, hok margulang-gulang. Tungboruni sedialak berei, ketak boruni tulang. Sonari ngadiala pon berkon, borhami madokon bortasoy doon. Ima bawa nang sisa da borhami. Sida honok kutu barek kudo tuho boru. Anggia mai ramo titu hatta hamuna. Dongamu sorma tu mau berkon, do berekon. Sisa da roha mahamu tulo tutaruan. Masih minam mahamu sang lapat ni gaul. Masih tukol-tukol lah kau na suat di rodia. Bere do diho boru. Butak ta zonok do disibulo. Kang pola alani na hulok ko kanya sa roho magdalan kita uli bapak mo. Ali atit pay. At tiga sa dihari na horo. Radelo hada katulang mo. Dito nga nibugas namin. Dahil ito na. Sinuhunan namin. Ang kiyak ma. Donga mugalion. Barokon. Donga mugalion. Berekon. So ang nilok na tuyo-tuyo do hulok ko. Asa bintang mana rumeris do purna somarok di atas purbatua. Tujuan merah bersama matariwata. Mancakon berbadamu, mancakon nakobi. Tibu ma iwataku tubuan anak. Tibu do tubuan bor. Asa tapulan disibagan di ma di atas napang nirina. Orang sang nak kena marah-marah ni. Tadimu nama anda masih berinirina. Atau sahak nasrul sahak tu. Batian. Nunga di pasahat tamu na tuhani. Ima sinamo titimaraku. Pasama matali matatu tiket karena mangiu. Sahak mahu tu panggawian. Sahak tu parhorasan. Jadi soni marado rohaku. Bolo hatanau lihatana rika budi panolo tutolota. Ehang ilumi. Aboy salot ta musik dah. Oro hang tak calon hang. Soni ma ehamu amang para musik namin na malo. Dia manggabe. Asa masih salangan kami na marang islok soni manang namar bere do namar boru. Pedamang ma musik di napasahat itu maraku. Dari